artui hi angai na tan chuan chawhme tui tak le hlu tak ani a chawhme atan siam ol sam si a parol chawhme anlo ti fiam thu po hi a in hme hle hetiang taka chawhme dai zai le tui hi nima sela hrisel na ta na thare ngem ti lo zir te ang u artui pum khat hian protein gram ruk vela pa ya vitamin A vitamin E vitamin B12 vitamin B9 le lutein a pai bok henga thil pai te na thotlang pui hi hetiang hian khai khom ta ila protein hi timur siam tu bul pui ani vitamin A hi mitvong hrisel tu ber ani vitamin E hi taksaral veng khol ti hrisel tu ani vitamin B12 hi hriat na thazam le thisen ti chak tu ani vitamin B9 hi thisen siam tu le chul chunga note siam pui tling tu bul pui ani lutein hi kum upat awanga mit chaklo veng tu ani heng kan han soi tak te hi artui hian apai tlat awangin hrisel na ta na artui poimo zia chu kan hrafia mai ome artui chungmu hian thaule mom apaya artuya avar hian protein apai thung ni tina artui ei hi a tha em lung le akai hnoi nat na zun thum le thisena thau chetam nat na nei lo tan chuan ni tina artui pum khat ei hi a hlo om lo mai ni loin hrisel na ta na thazok ani kan soilan tak nat na nei lo tan chuan artui chungmu le avar hi ngai ngam taka ei ngam ani ama ero chu kan tarlan nat na khi i nei ani chuan artui ei lo ngot tur ti na ni loin artui hi ei tlem le zualanga ya kar khat chunga ta na pum ni emo pum thum emo e ya tok tura ngai ani tin akan ain achum ei warzok tur ani bok mithiam kebela le a hote zirchian nei na tarlan danin lung le abe bom nat na nei lem lo kumsom ruk panga aya upa te ta ni tina artui pum khat ei hian taksa lutein atipunga chu chuan kum upat awanga mit chaklo aveng ta thin ani artui chungmu hian thaule mom pai ma se thisena thau chia asiam pung lem lo ti antar lang bok ole artui chungchang toi te kan hantar la na tang hian hrisel na ta na artui thatdan chu kan hrafia tura ngai ila chuti rual chuan thil reng reng hi alutuk a thalo ti hretel ila kan hring nuna hian atok chin kan hriat alo poimo vel vek ani bere